UMLA bad MDC kamelim ba RV lengdo unum aireng shu hakani ke election MDC bad ya kani karai la shem hakajingalang juga melim block Congress Committee kabala menjur bad jet da uba ban phira basayomot kum ukertong ke parti hakajingalang kabala donlang de kinong yalam na keleng rengkat UMLA da kawi kasur kala menjur ba uba ban phira undai no ukertong ke Congress na melim constituency. Deswokemen ba takne pilaya poi hai jing petip ibalangkap dengan try pilaya snow ki report na ki zone baper kene kede kom tre juga kongres jungi ba nilai chapi ki nong persyan chapi ki nong kitkam ban ayah kerai dengan try ke besmutenar laktin pareng nyong kelalong unanimous kemot tang to bikusur balai jit ya usamla ramba ban piralang basayamat de bona pedang jopi pilai indo yai bona pedang jopi pilai oman ya ki kam jeng arab jungi bat ngate ngalai dah khat le jong bodo priu bodon syata kamen sim patre nan tapata marka politik sementara ala de kata ke politik ka ba wat upai ba las damdo jikanan haka politik hakanya ka sencar kadar haka sain himasima jadi menginong melim bagutangin ay biang sa kacela brokaway ba kitang don kipriyo kitang kamansim pancakriyo payba kamansim manwara karoy kapar kamansim pankit ya kakya kasyon jok pa kitang kiwe ki longkme ki rangba ki bana kiwe ki seng kila kwa panile ka kongres kila pa don mala pa breu punya kedua yang don kibla pa lemba kini kita kendai sultanan kesul ke bumi napi dipagba kinung kersian kinung terekam kilombet dai banyo kertong nak parti lejo kekane ke parti kejing krau kejing klain jo ke parti jongi lada ni hapdang yo no we kelala kelong buat kata kamat ya keren election bapeka kongres tang kertong lejong romla sesio kenai kebeli pi barokai pada kawi kesur pilaya rai banjir ya ban piralang basayomoi udai brio beladan hak parti menta la kebasasan senem mot tenteng namar la bol dan kibarung syakane tam sanhima sima takwi gicing tebu sokomen ngaru ngasoda gicing kemen ba pibar khoi piai gicing kershan benginio tanya trilang ke brokhai di pai ba dan dai menjur rot brokhai menjur to ban subah yang det itu lagi bapak itu dari ban kayak itu lot ban lah terus ban lo pun tahu kandidat nak melim blok Kongres Komiti dengan yang takti kebejur dengan ayo akan berjur dengan MDC dengan ke hai kublai jadi jinsyanya jom kiba jom kawan melim blok Kongres jom kizun bopiat primary unit Khamtam le kiperlok kibia milang kipor election ibadah adu ada kendai terter election MDC election MLA election MP asli nilai lalu pengirim Kongres MLA menginta samla untuk Kongres nilai dan benta South election MDC ada kendai kebaiba ilajob lalu benta election MP kebaiba palai ilajob ada kendai muba tu dan nilai election siba azar kulai ke MLA nilai jumjob ngiram no ke election MP nak kita babon ke awak kembang iba mana ba ya kasing kongres kibriu kedang kikwa pan ong berpesno bakal upload nilai kejingsya pelong bala dan don MLA dan MLA dan MDC dan MDC kibriu ke parti kongres ki kisahnya berkitir hero kalau ada undang di kinang mikmat kongres kejela jungi kanong kejela bak dan nong pet nong di nong da ke kebarai nak kejela jungi limbah state government le limbah city council kan dayo kejing Arab na Delhi inong position sino tidak kami ke kongres kawan syakmat apa kejela jungi kanang ba kipet ba ahi kinyo sigmantoy kumba kijiyo kipot lalen jiseng ay kublay biang ya kamali assembly congress kabadai ka platform ini kita semula hamalim benyo country lanjut ka burang si syai presiden beriba
Kibom ju wak kejat yang ini baju ada si mengi punya cakmat baginya turun kita berkembang keren inongkan bahkan ini iba ada si yang simet bawa undi bantir dari election dari buat kita kembali di jingong ngin seluruh kajing tiang kami bandan hapuk buka beluri jungi kajing tiang kami bandan haka tukang keren jong kena samla jong kilong kami jong kilong kapa jong ikut kiri jungi kajang beri jungi mentar kami kibri berseluruh kajing election kapan sawan kami mengilai persya ya kanu nukaseng hari election kapan sawan kami mengilai persya ya kajing duna jungi hakulir kedang di kajing duna jungi petba khasi halor ka kot ka khya kajing le persya tu jungi kandai ya kajing bit kajing thap kajing le persya tu jungi kandai kajing duk ngasutu barang bur kibri ho ni than ki jungi walangi ong bisa hasenda jo kasor dang pun badang duna ha kalian kapuli dang di kumba ong boro-boro pada kulir mentuali nama kakam menyo di tahi i priya ding iba ngakwa bandan ho song ngajong te kumba ong iba hiru ka politics ka ding ta politics ka jini ayo mentua simen mereka ibni iba luksami ba roni kelak pensluk susu ini beruntung hani hikam hakisnam beladab imei jonga ipa jonga jukwa yang abandon bentah politik nama ki iba politik si hajala jongi hari ki jongi tadi kaba cepo kio dari habang ayat dinti bibaru ni kiprok jongi parokot benar hari kongres habang yakran iba kapajudan kami kasih lu banyak keren kayo simet iba ahi kabungi ikanuksa iba kikun jong air jenang jingstan kikun jong iba kide kita di doktor iba trepo hospital bagi ada di sakri bo piang tamblu kibat ba bagi iba ngi hiba atrai iru ikwa menongkum ta kikun kidi jongi ikwa kikun jongi kenang jingstan om tang kikun jongi pa di kikun jongi para mazat kikun jong kiwei ki para snong dan posnang ditau tika election MDC kamle ke election kembang kibanaktan manahmat kamle ke election tambah syia Bensyelong MDC, kami bensyelong CEM dan KEM. Habis ajit MDC dan MLA, ini berkemau kibri kiburam ini tangi kapus, kiri jinglong jongi kiri hangi simet ini. Teng kinong nikmat jongi, das no welo di kumpi kada ket betau. Kisokhan kibar kapus kimotrai ba kibri kiburam sa kibri MLA MDC, tambah halendat kibri ke ibu pilihan antara jang kibat ba. Iba aroni hapu melihat kita shin niki makti terkam jeng baru ni kalau mau kerja IMC ni kena semla man nangi ibarat ada ketuk ke politik ila nama kerja kelah lada ni dan kerja temu ke bawah ke election MDC ke Mansawan kibrio ki ong ba tadi kerja ngele hapren kata parti berkata parti lingba election bonsian si koi kerja ngedom kerja ngakatan ring mengi kena samla jong kongres semelim lingba kajing dalam nanti baru ni lingna banyak simbentah politik ke BIC perba BIC para mengi ini ke politik ke pemerintah ke banyak tay aman kini kilat ke pengidon la kadai hapu asnong la kadai hapu kibalang la kadai hapu politik ketika la jadi banyak tay para mengi ke India ketika Republik ke India keri jungi ketika takari ke ba kipat ba ay kije ikinong mikmat ki jongki dan ikinong sensar jongki Mahatma Gandhi beri way na inong sandor jong kari India uong ba ka kisnong kitao kibarit na bahaya kide bandang kipi Republic kabumot kide bandang kabuar berpinya kisnong najong kisnong kitao kijongi kide bandang kabuar bansandor kisnong najong bat latadon kam kibuar snong kide bandang penyelek persya da kaportay borok kawai te katahi kajing temu kujongi habangi mi syahmat haidui ni benta ini bentri hok tri janai ba khamtam kalong ba kei kajuba pinjuba beradi haswa pindem yotya amet kata ngayat politik biba ngayat ki election campaign boper kampat dan kasih pengintian in smith yorem election lada ka khubor ka peripimi mengi kena samla jo kemelip kirang ba ki long kami long kapal kemelip kadang ila pakit clear ya kasnong kathaw le jong
ada wilayah petri ke yang kesana jong kanutam ya kari ke jongi kami hapo ke India ya ke rule ke jongi ke bentar jongi kamput tak hapo ke konsumsi ke bentar ke jongi kadi ya ke petri hi berkawai ada bahak ke Meliam kan bahak ke Meghalaya ada bahak ke Meghalaya ke India kan bahak ke India kala benor senyang ke bujur hapo petri kan dong ke bahai berkawai kan pertama ini kemudian kuliah sisin yang baru ki yang kesan kongres kita ibet dengan long atau ban mikmat dari dengan pensyai sisin lajiat yang lalu lajiat ke kedua ke jongi nak semla bateri syedham nak bentak ke parti kongres bateri syedham nak bentak Pak Aroni meninjau ke jenjob berkumpul bentak ke job iba ke disyak jenjob jongi kini nang Pak Meliam in kemau bagi mengi ke luksa ya ke putri intri hok, intri minot, katang in masalah portray, nyetri ke bentar jungi, dai di kamberit dan di bakrau, nyetri jak jika kriat ke bakrau bah, kang bah kambar ke kelong ke bah itna, Ahmad Ubri, kubis sasisir, ubri kerkui ni par ke, bat kini connection ke bah, ngin tenang pesta kibri ke jungi, ngin tenang syur kibri ke jungi, pakin mi syakmat. Bapak penyayaan sama hak lenti ke bawah play wibet kubis sibur kubis jajarmu